I ćao drugari, sama da Serbian Enderman, a vi gledate 8. epizodu Minecraft preživljavanja. I ja sam se sad malo prevratio iz one pustinje u kojoj smo bili u prošloj epizodi. Dakle, u prošloj epizodi smo pronašli onaj Desert Temple, ili ga pustinski hram. I zato sam pokupio tako neke mnoge stvarčice koje sam mogao da pokupim. Evo, na primjer, dok nisam snimao, kada sam završio za snimanjem, vratio sam se samo da pokupim ove tu blokove. Dobro, manje više sandstone, nego najviše ovaj tu blok i ovaj tu. Mada mislim da ovaj tu može da se napravi, a za ovaj mislim da ne može. Nisam siguran, ali mislim da se pronalazi samo u tih hramovima, tako da sam odlučio da pokupim. I također ova dva bloka sam isto, ove tu blokove sam isto pokupio. Tako da pošto sam pronašao taj ovaj tempo, pošto sam ga pronašao na samoj ivici pustinje, ja sam odlučio da odem malo da istražim tu pustinju i posle neka 2 minuta traženja sam pronašao selo. Dakle, u selu nisam pronašao ništa posebno. Jedino značajno što sam pronašao jeste bio onaj bookshelf. Jeste bila ona prostorija, ona sa bookshelfima, dakle sam te pokupio sve te knjige i to, pošto to će nam trebati za enchantanje. I također sam pokupio šarigarepe i krompire, tako da će nam to trebati kako budemo pravili farme. Što sam teo da, treba nešto samo da pojedem. I onda sam bio napustio samo selo i pomoću kompasa sam otišao tamo na spawn point i onda sam pratio baklje i evo me sad ovdje. Nego za ovu epizodu planiram da sredimo malo, čekaj, to je vama na ovu stranu, stvarno pogrešim. Da malo sredimo ovaj tu put, tako da će nam za to trebati gravela, cobblestone, tako dalje. Evo, to sve imamo. Jedino mislim da gravelu nemamo, tako ćemo trebati sad da pokupimo. A što to stalno uradi? Pošto neće sada koristimo, neće sada, ne trebam sada štedimo ove alatke. Napravit ću ovaj novi set alatki. Ova dva mi trebaju, a sekire imamo da negdje, evo je sekira. Tako sad ćemo prvo idemo da odspavamo i onda ćemo da krenemo da pronađemo gravel. I onda ćemo krenemo da gradimo taj put. Nego za ovu epizodu nisam spremio nekakvih tema. Hteo sam da odgovorim na neka vaša pitanja koja mi postavite, mada pošto nisam bio puno za računarom u posljednjih nekoliko dana, zato nije baš bilo epizoda. Što sam hteo reći, da pošto nisam bio dugo puno za računarom, u proteklih par dana nisam pročitao sva ta pitanja. Odnosno nisam izdvojio neka pitanja na koja ću odgovarati, tako da verovatno ću tek za sljedeću epizodu da već spremim ta pitanja i odgovarat ću. Tako da eto, pitanja možete postaviti kad hoćete i kad nema epizoda i kad ima, bilo kad možete postaviti pitanja. Ostavit ću vam u deskripciji tu stranicu na kojoj možete da pitate. Ako pratite moju Facebook stranicu, onda ćete vjerojatno znati da možete mi postaviti pitanja. Ako ne pratite, onda bih vam preporučio da to odmah uradite, kako biste bili u toku sa tako nekim novim informacijama, šta ti ja znam. Hajde mi sada krenemo da pravimo onu tamo stazu. Tako da imat ćete u deskripciji link te stranice na kojoj možete da mi postavite pitanje i link Facebook stranice. Tako da eto. U proteklih par dana nije baš bilo nešto epizoda, pošto bilo je jako toplo. I pošto kada snimam ja ne mogu držati ventilator uključen jer stvarno zuji ono se šušti u mikrofonu zbog ventilatora, tako da nije baš bilo neko lepo vreme za snimanje, pošto bi ono baš jako toplo. A evo sada malo osvežilo, pada kiša. Tako da sad je malo lepše vreme za snimanje i iskoristio sam priliku. Dakle, hoćemo sada da postavimo sve ove tu ili pa da, ovo tu će da bude od cobblestona, a ove između ćemo da popunimo sa gravelom. Pošto hoće da nam ovaj putić sada lepo izgleda, tako da ćemo da kombinujemo više blokova.
Zato što ova je kuća inače u srednjovjekovnom stilu i onda to nam sve najopće izgleda kada se koriste više različitih blokova, tako da ćemo se truditi da uvek koristim uglavnom različite blokove za nešto. Nego imamo sad dosta krava. Još malo pa ćemo moći da počnemo da dobijemo meso od njih. Ovaj nećemo još uvek. Nego sada je ovdje počelo, pošto sad pada kiša, počeo isto i da grmi, tako da me ne bi čudio da nestane struja. Tako da to će se da poremeti ovo snimanje. Što mi se često dešava, tako da to je isto jedan razlog zašto nije bilo ove epizode u posljednjih nekoliko dana, pošto također sam imao problema sa strujom, često je nestajalo. A čak nije ni grmeo, ono bio je baš toplo, a ne znam šta se desi pa da nestane struja. Ovdje ćemo sad da od ovog cobblestone da napravimo običan stone. Čekaj, gdje mi je ugalj? A ovdje negdje ugalj sam ostavio kad sam pekao, da, tu je. Ovo ću sad ispečemo ovaj cobblestone, pošto treba će nam za one slabove da napravimo tako. Pošto ova staza ide po ovakvom terenu, nije sve ravno. Također ćemo ćemo moći da postavimo tako neke klupe ili šta ti ja znam. Treba ćemo sada još ovih, napravit ćemo ove ograde ili zidove. I to će da bude kao nešto za lampe. Onda to će kao da bude te lampe. Nego još uvijek nemamo nikakvog glowstona ili bilo čega. Tako da neće baš te lampe najlepše izgledati. Ali vremenom kada budemo išli u nether, kada budemo sve to imali, onda ćemo on će to sve malo lepše da izgleda. A sada ćemo koristiti samo baklje. Samo da nađem, tu je. Evo tu, super. Opa, ovako se pravi. Nego također iz dekoracije trebamo da pokupimo malo tih stepenica. Pravit ćemo klupe. Također i ovo tu, šta ja znam, lišće će nam biti potrebno. To može da izgleda nekako ovako. Znači, može ovako, a 4 bloka je malo bolje. I ovdje gore drvo. I sa svih strana baklje. Znači onda vidimo kako to izgleda. Mislim da ovo dovoljno lijepo izgleda onako. Lijepo je pošto ne bi da koristim samo jednu vrstu materijala, odnosno sve bude od drveta, pošto želim što je više moguće da kombinujem materijale, zato što onda onako lijepo izgleda. Da, također primijetili ste da mi je FPS daleko bolji. Obično bude konstantno 30 i ponekad pane na 29 ili tako nešto, ali FPS je sada postao odličan. Popravio sam FPS tako što sam instalirao 64-bitnu javu. I eto, i sad mogu da snijem normalno kao čovjek. Onda ćemo stavimo klub, može ovako ovdje ne da klupa. I ne znam tačno. Ne znam da će ovdje biti neka staza, pošto ovdje imamo i za farmu, tako da ćemo tu isto ne da neku stazu praviti. A što je sigurno može ovdje da stavimo klupu. Ovako, može, aj ovako ovdje isto. Tako dve klupe ćemo stavimo, onda... Da, ovdje tu, treba će mi samo crafting table, imam ovdje neki, nemam nigde. Tako, možda čujete, mislim da ne bi trebao, ali čuje se grunjuje na napolju. Mislim da bi sad bilo pametno, pošto polako počinje da grmi, da ja sada lepo da sačuvam projekat, to jest da samo prekinem sa snimanje, sačuvam projekat iz Audacity, stavim svoj glas, pomoću da nastavim da snijem u slučaju da nestane struje, tako da vidimo se za koji sekund. I evo nas nazad nastavljamo, samo da se učiti svi ovi
Dobro, već se učitao to se radi bez problema, kad sam instalirao 64-bitnu javu. Nešto bismo još ovdje mogao bi ovdje da bude tako neka fontana. Ovo to ćemo brzo samo da srušimo. Treba će nam dosta cvijeća, pošto ako fontane to obično da ide tako neko cvijeće, šta ja znam. To će nam trebati još stepenica i ostavimo još polako, ali sigurno ostavimo bez cobblestone-a. Tako da ćemo imati da završimo sve to. A fontana će da bude ovako ovdje. Volim što je ovako tu gore na visini, pošto kad izađem da bude ovako ovdje tu. Pa to je dosta lijepo tako. I imamo taman. Iskopat ćemo samo ovdje dno i tu će da ide voda. Sad ćemo trebati malo da uštedimo, tako da mogu bi to nekako ovako da ide, pošto... tako. Pošto nema dovoljno cobblestone, možemo malo da improvizujemo. Pošto nas mrzi da kopamo. Ova tu klupa nije treba da baš da stoji ovdje uz. Ne znam zašto sam baš ovdje postavio. Tako. Imamo samo po kantu da naspijemo vodu. Tako, uzmemo vodu i... samo još malo. Op. I evo ga, fontana. Mnogo mi se sviđa kako sam ovo uradio, nego ipak kada budemo imali glowstone, da osvetimo sve ovo tu. Stavit ćemo unutra tako neke te lampe, tako da izgleda dosta lepše. Sad će nam trebati cvijeće i da, i drveće isto. Imamo drveća, super imamo, samo nam još treba, može ovo tu isto nekako da posluži, vidjet ćemo, treba nam još samo, super, imamo dosta baš. Mogli bi se negdje ovako ovdje da posadimo, ajmo ovdje ovako. Eto, bam. Izgleda lepo, ovdje tu će isto da bude staza. Tako to ćemo isto sad da iskopamo. Ili možda ipak nećemo baš sada, pošto nemamo ni cobblestone ni gravela, tako da kad budemo jednom imali, onda ćemo tu da završimo. Za sada samo ovo. Gdje bismo još mogli da postavimo drvo. Ovako ovdje tu. Evo, stigli smo bez. Evo ga. Nisam tada to drvo. Ovo nije trebalo ovako da ispane, ali... Sad ćemo mi to popraviti. Treba će nam ovo tu samo. Mislim da ovako dovoljno lepo izgleda. Također smo mogli ovako na forum, šta ja znam. Ona krava hoće da uđe kod mene u kuću, ne može. Nema. Onda šta bismo još ovdje mogli, ne znam nija tačno. Cvijeće, treba nam cvijeće. Treba nam ovakvih tu, tako da ćemo idemo to da malo da potražimo. Evo, našli smo ovdje jedan. Evo ovdje je počela da pada kiša. Ovdje isto i kod mene sad isto pada kiša, tako da je to malo zanimljivo. Nadam se da sam dosta utišao, da se ne čuje baš toliko. Treba nam još ovog cvijeća, da li ima? Evo ga. Ovo cvijeće, ovo nije ruža, ovo je papi. A tamo još jedan cvijet. Samo da me nešto ne ubije sada. Evo još cvjetića. Treba će nam onih žutih još. Treba će nam još onih žutih. Eno ih žutih, to. Sad imamo sve. I eto tako. I mislim da smo stara stigli i evo nas. Dakle, postavit ćemo prvo u ćoškove ovako, ili ovako bolje da ide. Ovako ove žute tu. Tako, i mislim da neće biti dovoljno ovih crvenih. Da, nije dovoljno.
Aj, uzet ćemo ovo za sada, pošto mrzim da idem tamo da tražim. I pao još jedan, nema veze. Opada jednoga zombi, op. Sad ćemo samo da ospavamo, da svi tamo pocrkaju. Dobro, nećemo sad jedemo šargarepe, trebamo nešto da pojedemo. Šta bismo mogli... Ovdje ćemo, napravit ćemo hleb. Samo da ubijemo ovog zombija tu, nervira me. Gdje si pošao, op. Tako eto, to smo se malo uredili, treba ćemo također ovo tu oko ovo sve da poređemo do te staze i tamo isto će trebati da bude staza, međutim sada nemamo dovoljno materijala za sve to. Mogli bismo i ovo isto da iskoristimo za nešto, nemam pojma. Ne, sada neke inspiracije. Uglavnom mislim da ovako ono dovoljno lepo izgleda. Samo još da je malo više tih staza, pošto... to ćemo sve ovako, ovdje ćemo da povežemo jednu stazu ovako, tu će nešto biti, isto neke vjerojatno neke farme. Onda ćemo jednu stazu ćemo da povežemo odavde tu, pa će da ide ovdje, pa kod bunara. I ovdje će ovako da zaobiđe onako krug i onda će tamo da budu farme, ovdje ćemo više farma da poređemo ovako tu. Zatim ići će još jedna staza, će da ide negdje, nemam pojma, ovdje tamo pravo, pa onda tu preko iza i tamo do ulaza, tamo kod krava, pošto ima tamo neka vrata, sad ću da vam pokažem samo. Gdje su? Evo ih ovdje vrata i tamo su ulazi kod krava, to nisam još uvijek pokazao i ne veze. Tako da, eto, to je bilo to za ovu epizodu, nadam se da ste uživali, ako vam se epizoda svidjela, lupite like, ostavite komentar, subscribe-te se mi kanal još uvijek niste, šerujte ako to iko radi, dislike-ujte ako treba. I vidimo se u sljedećoj epizodi, ćao!